The selected list of candidates for the post of fireman of Meghalaya Police, Kirteng Kilong, Medon Bok Lapasam, McDonald Sotun, Ban Krau Kopar Marbo, Lamprang Simle, Balabet Shirkon, Meyai Shan Kardosau, James Ingti, Ribenson Lingdo, Babit Chon Di Sangma, Nicholas Majong, Baristar Melimngap, Sporning Kersian, Berkatlang Stepwar, Arwad Dayar Malngyang, Shambelstone Marwen, Sawan Kisana, Rohit Sunar, Marius Lingdo Nonglaj, Telibor Langkongwar, Jacob Lar Rem, Tuanga M Sangma, Angeles Di Sangma, Jun Chang Marak, Gilbert CH Marak, Greg Seng Marak, Michael Chanchi N Sangma, Frankie Momin, Sandip Sangma, Changku B Sangma, Sao Chao S Momin, Carl Seng B Marak, Wilnat Di Sangma, and Kanbat B Armarak, Nitchan Di Sangma, Eli Donald A Sangma, Herculean CH Marak, Kirstar CH Marak, and Salakim CH Sangma.